Jehovah. In Jesus' name. Let your living waters flow. Let your living waters flow. Man baby Sanja Zamkui. Kuyacha. Take a moment. Kuyacha. Also, Luna Mama. Once. Take a Maliga is so scarce. Man baby Sanja Zamkui. We are showing. Here come on guys, we are others. So to pillow ya kero. Baba na manza baba na ilo na kuro chona manza. Here come on guys, what's that? I pray Holy Spirit. Every spirit chona manza. Sitting intervention yako pesa pillow yake. Mbabe gomlilo. Titoto na manza ya tabias. I speak your deliverance, let's walk. I speak your deliverance, let's walk. In the name of Jesus. Yes, Mama na ilo na kuro na manza. Konga titoto na manza oke. Kuyasha, let's go family. Let's go family yake, let's go akaya lake. Kuyasha, kuro na manza. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray, Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hear my son. Baba na ilo na mwele gomlilo. Baba gomlilo na ilo na kulukulo na mwele. Baba Mamalaga, take a Malaga is prosper. What's another thing? You want to have a full Remember, the others are going to deliver inside July. It is really hard to deliver inside July. Deliver inside July. We are later. Siyapakisha siyahamba ngoku nento ziyapha emsimbeni wakhe emathanjeni kuhamba umlilo ukhale entloko yomezantsi structure sakhe sonke siyatsha nakho umlilo uyayibamba impilo yakho Yaparamis,
We command the Jesus Nazareth as a Thanos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We pray, Holy Spirit. We go to Father. We go to Tournament. We pray. We go to pray. We go to keep of us all. In the name of Jesus. It's a Thanos. We command the Jesus Nazareth. Babylon and the Chica of Babylon, Babylon and I of Babylon of Babylon of Babylon of in the name of Jesus, in the name of Jesus. Take a Maliga in Sopilani, to go to the man's organs, is a long in the name of Jesus. Take a Maliga in Sopilani. Thank you, Jesus. What's on a pumping? What's on a pumping? What's on a pumping? Mama, Mama, so Mama, I don't know. Mama, I don't know. Mama, Ayasha, Msibawa Kawambi Asha. Keka Maliga is Christmas Nazareth. Mbabe Gomlilo Lumtu. Tito wetu na manja dia tadas. Keka Maliga is also Nazareth. Mbabe Gomlilo, Mbabe Gomlilo, Mbabe Gomlilo, Alko Jolo Monso. Keka Maliga is also Nazareth. Dia tadas. Chema mbele zaka za mche kuya nche Asha. Msibawa Kawambi Asha. Asha Msibawa Kawambi. 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 In the name of Jesus, spend the altar, there's a man. Sakumegeka. Kakamaliga is what's as a Tabana Ilona Kulu to Namata Mumlino. Mabana Ilona Jehovah Mumlino, and Kameliga is Christo. Was Nazareth as Yatanda, so one day signs as Uncle Jelona Chicamonum Lilom Bambai. Kakamaliga is what's Nazareth. Amache no Yamaya Kashuk. Ayakashuk. Kakamaliga is what's Nazareth. Babylon, I don't know what to do. Babylon, I don't know what to do. Babylon, I don't know. Babylon,
Lass in dieser Kraft. Lass in dieser Kraft. Lass in dieser Kraft. Lass uns gerissen. Lass uns gerissen. Lass uns gerissen. Lelo. Yashauli. 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 Yekamanga Yesu wa Nazareth. Malka malaki. Okupai. Maona matenda yatandaza. Amazwe omlilo phezu kwakhe. Uyasho umzimba lomntana. Uyasho umzimba lomntana. Uyasho umzimba lomntana. Thatha umlilo mntana. Uhambe emathanjeni akho ngoku. Uhambe emathanjeni akho ngoku. Uhambe emathanjeni akho ngoku. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Uhambe emathanjeni akho ngoku. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Woza. Ngegama likaYesu. Thatha umlilo. Thatha umlilo. Thatha umlilo. Thatha umlilo. Thatha umlilo njengamanje. Thatha umlilo njengamanje. Thatha umlilo njengamanje. Egameni likaYesu waseNazaretha. Thatha umlilo njengamanje. Thatha umlilo njengamanje. Kanti mangacela umuntu onayo into. Siyavana. Awusisandla sakuvala amehlo. Thatha umlilo mntana. Thatha umlilo mntana. Thatha umlilo njengamanje. Thatha umlilo njengamanje. Njengoba ndithandaza nje nakho umlilo. Nakho umlilo. Nakho umlilo. Nakho umlilo. Nakho umlilo mntana. Nakho umlilo kubamba. 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 Ngegama likaYesu waseNazaretha. Nakho umlilo kubamba. In the name of Jesus. Baba na ilona kulukulu namanzi. Baba na ilona kulukulu. In the name of Jesus. Baba ndiyathandaza. Bawuna manje baba lomntana ngomlilo. Baba lomntana ngomlilo Thixo. Baba lomntana ngomlilo. Baba lomntana ngomlilo. In the name of Jesus. 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 Mama ngizange samkhona. Ukhale ehloko ngezinyawo kuyasha konke kuyasha nakho. Every part of your body. You're not in the name of Jesus. In the name of Jesus. I want to watch at the attackers. What to believe. Touch of you, Tana. Touch of you, touch of you, touch of you, touch of you. Touch of you, touch of you, touch of you, touch of you, touch of you. Yekamalga Yesu nakumlilo, touch of you. In Jesus' name. Osana papi. Touch of you, first one. Touch of you, first one. Touch of you, first one. Touch of you, touch of you. In the name of Jesus. 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 Yekamalga Yesu nakumlilo. Rambe zata zampes kwake kunomlilo mbambaye. Yekamalga Yesu Nazaretha. Pes kwake lona kunomlilo mbambaye. Kunomlilo mbambaye. Kunomlilo mbambaye. Yekamalga Yesu kila. Nakumlilo. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Baba na ilona kumlilo. Baba na ilona kumlilo. Baba na ilona kumlilo. Baba na ilona kumlilo. In the name of Jesus. Baba na ilona kumlilo. Baba na ilona kumlilo. Baba na ilona kumlilo. Nakumlilo Kristo. Nakumlilo Kristo. In the name of Jesus. Baba na manje ndiyathandaza. Manje isandla sami phezu kwakhe nomlilo. Kunomlilo mbambayo. Kunomlilo mbambayo. Kunomlilo mbambayo. Kunomlilo mbambayo. Kunomlilo mbambayo. In the name of Jesus. Kunomlilo. Kunamalangathi abamba impilo yakhe. Kunamalangathi abamba impilo yakhe. Konke okuhleli kuye kuyasha. Konke okuhleli kuye kuyasha. Konke okuhleli kuye kuyasha. Konke okuhleli kuye kuyasha. Kuyasha ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngoba umntana zolufamkele sino Yesu lo mama. Bawo namandla ndiyathandaza. Bamba naye lo muntu baba. Baphuthelo yakhe ngegama likaYesu. Baphuthelo yakhe ngomlilo. Baphuthelo yakhe ngomlilo. In Jesus' name. Amen. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Banibekisana khona lo muntu uqalayo. Uyaqala ukuza namhlanje ententeni kodwa unale problem yoba ulali wena unengqondo yongabunabuthongo. Uyaqala ukuza namhlanje. Apho uqala bakhona ngicela uzapho uzothandazelwa. Khona into kubela ubuthongo. Ngicela ungabi nenhloni ngabantu. Khawuleza uzapho uzothandazelwa. Uzolala. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Futhi usala sakuvala amehlo bawuna amandla ndiyathandaza. Ngegama likaYesu lo muntu engithethela ngicela ngoyiki ngicela izapho uye kuba nenhloni ngabantu. Uzobala abantu fika kuthi usoluhlala. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Ngicela uze ukhawuleze uzapho ulala uneproblem yongabunabuthongo. Ngicela uze apho kanye ngizakukhomba because ngikubona. Cela uze yeka lento yoba nenhloni baleka uzoncedakala. Ncede uze. Thethe akaqala uza namhlanje ententini but le problem yongabunabuthongo. Ngicela uze apha. Ngicela uze apha. Ngegama likaYesu. Baba lo muntu Thixo. Baba lo muntu Thixo.
In the name of Jesus. One. Thetha nawe cela uzuzothandazela. Cela uyeke le nto yenzayo. Uthixo ufuna ukukukhulula manje. Yini pride engaka? Yini pride engaka? Akafiki lo muntu ngicela eze apha lo muntu ngithetha naye. 2. Alifika kuthi niza kuyeka. Because unenkani ufuna ukukhululeka. Yanisokolisa mntanawe. Babona amandla ngethandaza. Nkulunkulu wethu ongcwele. Nceda lo muntu uThixo wethu onamandla. Bamba impilo yakho mkhulu. Egameni likaYesu waseNazaretha. I pray, Holy Spirit, for your deliverance. Please go Lord. In the name of Jesus. Baba lo muntu uNkulunkulu wethu ophilayo. Baba lo muntu uNkulunkulu wethu onamandla. In the name of Jesus. 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 Egama likaYesu. Baba naye lo muntu uThixo ngomlilo. Baba naye lo muntu ngomlilo. Umlilo uyangena kuwo. Uyabamba. Nakokubamba umlilo namhlanje. Nakokubamba umlilo kaNkulunkulu. Ziyatshizibopho. Esenhlabeni zakho shoba kakungena umlilo. Nasi nathi zomlilo ziyangena. Babona amandla ngiyathandaza phezu kwakhe lo mntana. Ngophosa ngomlilo. Uyakubamba umlilo mntana. Uyakubamba umlilo. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kuyachaba. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Nangu umlilo phezu kwakhe. In the name of Jesus. Bambe ngomlilo lo muntu. Mbambe lo muntu ngomlilo njengamanje. Mbambe njengomlilo lo muntu. Mbambe ngomlilo lo muntu. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Nangu umlilo phezu kwakhe. Nangu umlilo phezu kwakhe. Thatha umlilo njengamanje. In the name of Jesus. Ndikubamba ngomlilo mntana. Umlilo kaNkulunkulu uyakubamba ngoku. Ebamba impilo yakho. In the name of Jesus. Bamba ngomlilo lo mntana. In Jesus name. Baba lo muntu Thixo kumlilo. Ubeke izandla zami phezu kwakhe. Yehliwa ngomlilo. Uhlwa ngomlilo njengamanje. Uhlwa ngomlilo ngoku. In the name of Jesus, bambe lo muntu kumlilo. Ngaphambi bawona amandla bamba naye lona ngomlilo. In the name of Jesus, bamba naye lona ngomlilo. Bamba ngomlilo lo muntu. In Jesus name. Ngaphambi bawona bamba ngomlilo. Egama likaYesu waseNazaretha. Bamba ngomlilo. Bawona amandla ngiyathandazela. Sondela kubo. Bawona amandla ngiyathandaza. Usibone ntombazana Thixo wandibeka amandla omlilo. Ndibeka amandla omlilo phezu komzimba wakhe.
Every spirit goes to swamp bomb back to see a channel. 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 Someone been saying something to me for every little time. I'm saying network. That's work. That's work. That's work. That's work. That's work. I'm a chain. I'm a video. I fully come. I fully come. I fully. Tito to the man. It's somebody said on me. Not so complete. 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 Que Kamalga is was Nazareth. To one big Zanders on Tito Conco Bag until we are. Que Kamalga is was Nazareth. We are Chakon. Que Kamalga is what Tina is Yabong. In the name of Jesus. Status Ukolonk. In Jesus' name. Amen. Yes. Mbona hilo na kurukuru tuna manza onke Kamalga is was Nazareth. Akivula ya kilona Tito tuna manza. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wasn't forward. Waona wanja ya tana zalofana na tipilo ya kitito. Ibambe kulukulu tuna manza onke ifisi. Manza mlima. Ekamelika Yesu Kristo. We are praying, Holy Spirit, to see in the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray, Holy Spirit. Ekamelika Yesu Nazareth. Bambe na hilo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, this was our Father. Now, what in a matter of an I want to mind the details. Take a mother and so far. Take a mother and so far. And the below your kitty. In the name of Jesus. More selling a party where he had. Koronko films in the family. Take a mother and so Christ. Was in Nazareth. I pray, Holy Spirit, to one in Jesus' name. Yes. Late it at our French. Waona manza mapindulo yake na hilo. Keka malga Yesu Kristo. Nazareth, Holy Spirit, it's what we do to see fully. It's not much. Come on, guys, what's Nazareth? Congo Bambine, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Baba na wacha baba na ilo na kulukulu tofina ile ya kuipanda. Kama Mungu, kama Mungu Yesu Kristo. Yesu ndiye kutemba kulukulu. Ndio ya kile mtu kama Mungu Yesu Kristo. Yesu ndiye tuseme kwa kulukulu msema. In Jesus' name, amen. Yes. So far, let's go to know. Kama Yesu Nazareth. Ngicela ba sithi solid abanye bathi babe right sizovaleni kodwa ngeke sithileke kancinci nabanye ukuba sisalinde apha bathi bakhululeke siyavana asibe ngenyawo kodwa lesizovala babona amandla sekudiwa ngokuthixo uphuma nathi endleleni usifihli usiqome kuNkulunkulu uthengcwele umuntu nomuntu ngaphakathi ungene ententeni
aphume phethe into zakho Thixo uthi namandla ngegama likaYesu Nazaretha. Amen. Masibambe lento khona into elifuna yazi. Sicela umuntu onefoni smartphone okanye Android okanye iPhone, ifoni nje eziqabadula. Ithi ifoni yakho, cela uthi ifoni yakho wonke umuntu onayo ayithi 1 2 come again 3 banom at least yafoneleka asike ndawo 4 yakho mangcalileyo ustrong musi iPhone qobo. Sicela omnye naye bangapha abantu abanefoni ufuna nje just akhona kodwa izathandazela isapho ibangaphi nawe nomlili nawe ngapha ya mamela ke cela ukuswitch off icamera le futhi ngekhamera.